Yesu ashimwe cyane. Tuzamurire Imana ibiganza twese. Haleluya. Tunejejwe no gushima Imana ko yadukoreye imirimo myiza, iradufasha dukora ubukwe kandi dukora ubukwe bwiza. Imana ishimwe. Abenshi iyo bari gushima bazavuga ngo byari bigoye, ariko twe ntibyari bigoye, ahubwo icyo twasabye Imana nicyo yakoze. Imana ishimwe. Cya kabiri, ndashimira itorero. Ndashimira itorero Foursquare. Ndabashimiye cyane. Mpereye ku mushumba Bishop. Hari sign Bishop yakoze sindubuze kuyivuga, ariko we arabyumva. Mbere yuko aja USA yarampamagaye, turahura turaganira, akora sign zibiri ziranshimisha zinkora ku mutima. Yabaye mu bukwe, ariko ibyo yakoze bingana no kuba mu bukwe. Yakoze ikintu kidukora ku mutima. Imana imumugisha. Turashimira Mama Bishop ndetse n'abandi bashumba muri rusange, Revera Pastor Kado, turashimira Joyce, turashimira n'abandi ari abayumbe ba hano ndetse n'abandi basanzwe bitabiriye ubukwe bwacu. Imana ibahe umugisha. Rero ikindi cya nyuma dushimira Imana, turashimira Imana ko yadukoreye ubukwe. Byari ku munsi w'umuganda, ako kantu nanze kukibagirwa, nari mfite impungenge mu mutima wanje. Numvaga ndi kuvuga ko si umuganda na reception amasaha biberamo, nkabona abantu bazadusiga. Ako kantu kagenda kamba hakagendana, ariko Imana ishimwe. Dota abantu barayitabiriye, kandi ari umunsi w'umuganda, abantu baraza baruzura church, abantu bari buzuye. Ndetse reception, abantu twakoze reception kugeza irangiye tukiri kumwe n'abantu. Ibyo byose nta mbaraga umuntu abishiramo, ni imirimo y'Imana. Rero tubishimiye Imana. Murakoze cyane. Jesus. Imana ishimwe ko iduha ubukwe. Glory be to God that He gives us.
Let's